Lympung yang akai kenjat bol jong ke East and West Khasi Hills District bela penyat dingba ke Pending Umyong District Sports Association ke bela tip kum ke Second Division League Football Tournament arajar atpulai ke lepoi syakajingnya kun final kata banyo ara ke nam Lahduh jong kini ke Lympung. Haka kat santarik unailar kajingnya kini nam Lahduh ke lalong hapeding ke Kynshi Mawria SC Pdsa ke Mawphanniew SC hapok madani le akai jong ke Shillong dom maulum Pending Umyong. Hakini kejingi le akai banyo ara ya kanam Lahduh kejingi kun hapedeng kini ki arteli ki kinhun kalong ke beitenan ha ka kini ki kinhun ki abyang bor wat la ka Mawphanniew kala kamyo alat ban tap kol henry ha kejingi le akai jong ke kelas step kala kut no da ka bayakat bat ha kejingi le akai jong ke kelamit ka Mawphanniew kala le akai khambha bat tat hadu ban da kut kejingi le akai khandai pau minute ka Mawphanniew kala yo ban tap ya ka shikol bat nakani ka shikol kala yo sindan ban rai ka nam Lahduh ha kani ke Lympung ki kinhun ki bejab kila yo ara ya ka pusnam da ka song pisa harengkat ka trophy bat nalor kani ka Mawphanniew bat ka Kynshi Mawria kini baroar kila yo ru bandrung syakatuk First Division League jong ka Pdsa ka bagi penyat manusnem ya kini ke Lympung.